Ova nema pola kola. Idemo dalje, također. Jedan od Novajlija, Bogoljub Vasinović, Batman! Sad vas molim za jedan veliki aplauz. Najmlađi takmičar, stavni broj 101, Bojan Cvetković! Sad su dečko naredno sa BMW 46, ima samo 17 godina. Jedina dama u domaćem prvenstvu, Milica Čičić! Sa Milicom danas će voziti i Nikola Ilić, on je na suvozačevom mestu, nažalost nije uspeo da sredi svoj auto, a na veliki aplauz i za porodicu Čelo, Miko i Čaba iz Mađarske. Sada već standardna postava u Srbiji na SDC na Deo Champions. A ova je najmnogoljudnija porodica u Drift familiji, Darko Grujović! A kada se Grujovići predstavljaju, Darko inače vozi BMW E46, ali je motor iz Nissan Skyline-a RB25. Inače, kada se Grujovići predstavljaju, uvijek ide ovako, tata, mama, sin i sestra. Pito da znate. Idemo dalje. Čovjek koji nije propustio ni jedan čačak, najveći prijatelj iz okoline svim našim drifterima, jedan jedini, Stone Fox! Na svakom čačku je bio otkad se vozi drift. Ma nije Hrvat. Također jedan od Novajlija, Goran Jeftić, ove godine spreman. Da pokaže šta zna. Auto isti, ali je i mnogo bolje sada u upravljeni ima Goran. Bivši auto, Hvala Kotovića Kovačevića, Lajmen Drift Team iz Hrvatske. Jedan od onih koji propustaju naše prvenstvo, Oležuvić Silvio Glaser! Drugi član bugarskog tima, Ganda Suvetane Timo, Pasti broj 10! Po prvi put u Čačku, gospodin, najkraćim autom, BMW kompakt je u pitanju, Rade Kocanović, Rade Blokada! Not Russian Racing Team! Sudije su inače i juče i danas oduševljene njegovim vožnjama s alternativama među najslabijim motorima na stazi.